Becusi pode observa direita ba preparação Matibian saudosa Isabel da Costa Ferreira bem se halot iha Becusi malu kali na televisão Timor Post iha preparação né retang participa máximo husi FFDTL preparação nemos husi gabinete husi primeiro ministro tarumatan ruaknya tang ne maluk sira hakara kateni diak ditan fating be maka descansa ikus ba Matibian Dona Isabel da Costa Ferreira, Hauselori Tabot Sira ba acompanha Hamuto. Dia maluk sira idane maka dalam bot nebe selori saudosa Matibian Dona Isabel da Costa Ferreira se maili husi dalam bot idane no aifuna nebe maka instituição sira colega sira husi ba halo hato homenagem ne maka agora de dar prepara ona iha fatin idane Itahot harekatak ihane retang preparação husi gabinete primeiro-ministro tarumatan ruaknian. Dia maluk sira idane maka fatin nebe ba convidado sira atau bele participa ba halot saudosa Isabel da Costa Ferreira ni mate isim. Dia maluk sira ita hotu hari katak idane maka fatin preparação ba iha Matibian saudosa Dona Isabel Ferreira de maka prepara máximo husi gabinete primeiro-ministro tarumatan ruaknian. Milho de larang nih, tapi pilihan tak kan? Dia kon sama konan nih taruh larang musrona. Ita hotu hari katak idane maka fatin idane be ba convidado sira atau bele assiste saudosa Isabel da Costa Ferreira ini mati isin halot iha Becusi. Nessa certa pessoa dia tem que fazer luto sistema. Dia malu karena insira idane maka fatin descansa ikus ba iha Matibian saudosa Dona Isabel ninia mati isin. Iha karakateni dia kelitang kona ba ninia luang ninia naruk metro hira amisi badadalia hamutu ho Lorong dia mau bela explica itu angko na ba mais ou menos te bot sira ne preparação ba iha saudosa inia recuat-ne mais ou menos metro hira luang hira. Ini 2 meter 40 ini 93. Te bot sira prepara começa tuku hira. Você começa a Orverua começa a ler tuku sia. Oh ini. Começa a rodar. Iya ne fatin rati dan bem maka descansa ikus mais ou menos ita bot sira na hira maka serviço badan. Ami manual serviço ende record. Agora ita bot sira serviço preparação ne hotan. Ya, obrigada bala.
dia malusira idane maka itania dadalia ho governo nebe maka durante ne lorong ruani larang prepara ba iha itania saudosa Isabel da Costa Ferreira ninia raikuak nebe maka to halot onania tangi malusira husi cemitério bekusi hausa binyasansa ho equipa nebe serviço ba programa ne amela luang atau obrigado wan. Pai. Kami halo interview deh kono ba. Malu sorry. Kadera malu sorry. Malu sorry. Ibu mau buat tuh interview lah udah itu. Mau, kita makan mungkin ada Pak. Dengar bareng. Nanti orang kalau mudah-mudahan. Vamos, tira mais coisa. Mate ini tujuh orang. Ini saya lihat dari kamera.
Maluk sira idane maka preparação ba iha fatin descansa ikus ba iha saudosa Dona Isabel Ferreira iha cemitério Becusi. Maluk sira ita hotu harekata iha ona preparação dane husi gabinete primeiro-ministro Taurumatan Ruak nomos ho ninia família além dane preparação nos husi equipa FF Detel. Mas ya Dokter. Kenapa kan? Halo.